Halo, ketemu lagi sama gue Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang varian baru Indomie guys. Jadi ini ada varian baru Indomie Mieghetti namanya, Rasa Bolognese. Oke, langsung aja liatin gue makan. Cus. Cobain dulu rasanya enak apa enggak. Dari aromanya sih bener-bener kayak Bolognese sih. Bener-bener rasa Bolognese guys. Enak. Indomie emang nggak pernah mengecewakan rasanya. Keju. Mantep.
Terima kasih semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe.